Nivusele emaswati lamahle phinze nginemukele edinzabeni takusihlwa libito lami ngingixolani wakandwandwe kanti-ke emaswati lamahle singahambi nato kadze ake sibukele to letihamba embili edinzabeni tanamuhla. Lizinyane umfana ngosemcwasho sewudumisele emaswati labeyingcenye lohambo lolisuka ehekeni ematsamo lolubhekise emkhuzweni. Indvuna yelitiko letemafa umhlonishane Ruckenberg utsi luhlelo lwasondzela sikhulume lelichutshwa inkampani legolekwa umtselo kuleli lidlala lichaza lesikhulu esifundzeni sesive kutsi sisonke wona umtselo. Umdlali welicembu leMamelodi Sundowns kanye nelikhetselo lesive laseNingizimu Afrika Jayden Adams akasekho emhlabeni. Tindzaba. Lizinyane umfana ngosimcwasho sodumisele emaswati lakabeyingcenye yoluhambo lolusuka ehekeni ematsamo lolubhekise khona emkhuzweni kanti-ke lolu hambo belungenelwe ngemaswati langetulu kweti-17 kanti-ke umfana nkosi kanye netindvuna tembuso betiyingcenye yalolu hambo. Umdlandla emandla kanye nenjabulo bekadze kubhalwe emehlweni esiveni lesingenele uhambo lwelidwala insurance walk lolucala lapha ehekeni ematsamo lawophetsa enkundleni yetemidlalo emkhuzweni technical center kanti-ke tinombolo betikadze tsetula impela njengoba betihlanganiselwa ngetulu kwetinkhulungwane leti-17,000 balebe bangeneleke lo msebenzi kanti-ke baholwa lizinyane lembube umfana ngosimcwasho indvuna yelitiko letemphilo Duduzi Matsebula, indvuna yelitiko letemidlalo emasiko nendzabalabantu abantu labasha umhlonishwa Munzi Bongani Nzima kanye nalabanye labakhulu embusweni. Kanti-ke lo msebenzi ubonakele ukuthi nangemambala sive sewutfokotele kakhulu lizinyane lembube umfana ngosimcwasho lidumise-ke sive kutinakekela empilweni njengoba lokho kutawunciphisa umthwalo etiko letemphilo. Lesikhona lo mnyaka lophelile sisempumalanga. Lo mnyaka sisemhleni kuhle nje ngoba siyabona naleti nombolo iyakhula lokukhomba ukuthi ne-support ye-live towards i-industry yaka-health nekutinaka in general sikubeka embili sonke and when it comes to i-health ayikhethi unfortunately ukuthi ungubani ngoba ubanjani. So it's very crucial ukuthi sinakekele sonke sihlale si-healthy and bengibona nje la sifika nyalo nje sivele simaphelekece isombuluko ntaba amadini manje sijabule kakhulu atmosphere leyihle nale spirit sawonke muntu ngandleleni wahlangana nengoma vele uyinakekulu vele ubambe le-face ubona labanye sebanziniwe kanzi sebabambane tandla badonsana which is spirit esihle laSwatini ngoba vele sikhuluma lwimi nangathi Swati singisi so vele kubona lokutasibumba sibe kanye kanye sihlale sihlangana njalo kanjalo kuhleke kakhulu nakuhlangana kanje ngoba sihlangana netempilo. Siyabonga ukuthi lonyaka ngoba namuhla umsebenzi ukuthi utokwenzela lathi sibonga ukuthi inombolo iyanakhula amalanga sibonile lapho ukuthi sekungasahambuleki ngoba nebetimoto ziyeva kwenye bayaphakathi namhla bengeke njani ngalawo kunebantu labahambile ukuthi baqhaphaphe cela mahambeki kodwa ngabona ukuthi labanye bajabulile baphephele babuyalandlana siyabonga bekunene lokuthi nibe nemidlalo not only did we socialize but it's an expenditure ahead ngoba ngaloko khazikelela ukuthi lokho kusizikelela indlela yesibhedlela lokho ukuthi manje sisebenzisa nama-drugs indawo Angithi singumfana nyathi sigroup holdings
lidwala insurance sibulala emabhodlela lelikwende namuhla kuyasethusa the confidence you showed us the partnership you proved kwenta ngiconze ukuthi niya-understanda ivision yadwala ukuthi ithi we are Africa's leading integrated business partner. I am seeing partners all over here. Sibonga Dwala Insurance. Ngokuthi lo msebenzi namuhla is not about who advertiser lidwala insurance. Kepha wenda isiqiniseko sokuthi ngilona loyo uba health emtimbeni. Nami nje ngifike ngangaka senginciphile. Lokho ukuthi nabangaphindze bakwende. Nami ngawugcina ngikule standard lesidingekako emvini nalesample pasiyadingeka. Lo msebenzi welidwala wokho uhamba ncamashe emagameni esilo semhlaba ingonyama inkosi Mswati wesithathu futhi eMaswati akahlala ngilawo laphilile ashukumise umtimba njalo. Ngimbali Mavuso endzabeni temsado eChina eMaswati nginabandile Dlamini enkundleni yetemidlalo emkhuzweni Technical Center. Indvuna yelitiko letemafa umhlonishwane Ruckenberg uthi luhlelo lwasonzela sikhulume loluchutshwa yinkampani lekoleka umthelo kuleli uthi lidlala lichaza lelibande ekhothateni wona eMaswati ukuthi akhiphe umthelo kanti ke lokhu kuvele emcimbeni wekubonga tinkampani letokhipha kahle umthelo lokubanjelwe ehotela seHappy Valley ezulwini. Kuthela ngelayito lokusihlwa inkampani lekoleka umthelo kuleli eSwatini Revenue Service yabake nelithili lapho khona beyibonga labo lababhadala kahle umthelo kanike bekukwesine bekuthile nankampani ibambeke umcimbi lofana nalona kanike kulomcimbi beyikhona nayo kuyindvuna yelitiko letemafa lebonge yona ke inkampani lekoleka umthelo ngaloke lichaza lelidlala kolapha eveni kufukula wona umnotho welive. Through your compliance, schools are supported, roads are maintained and built, health services are strengthened, civil servants are paid, and essential services continue to reach the people of Eswatini. In that sense, every accurate declaration and every timely payment forms part of a much bigger national story. Tonight we gather to say that this contribution matters. We gather to recognize that compliance is not a small administrative act. It's one of the ways in which responsible citizens and businesses help to build their country. Ladies and gentlemen, this year also allows us to reflect on an important institutional milestone. Eswatini Revenue Service is now operating over 15 years, as the Commissioner General mentioned. Kanike nayo inkampani lekoleka umthelo kuleli ichaze ngabuke bumcokwa bekuthi tinkampani kanye nebantfu babhadale wona ke umthelo yase ke ibonga labo lababhadala wona ke umthelo ngaphandle kwekulandzelelwa. Thank you for joining us this evening for the 4th annual ERS Client Appreciation Day. Tonight, we pause from our daily busyness to recognize an important group of nation builders, the taxpayers and traders who consistently choose to do the right thing. Our theme, Stars of Compliance, honoring clients who build Eswatini. Kanti-ke lebekakhulumela inkampani lekoleka umthelo eveni laseNingizimu Afrika uthumise kakhulu umsebenzi lo wenziwa ngiyo inkampani lekoleka umthelo kuleli wase uyaveda-ke naye bumcukwa bekubhadala wona umthelo. Yet tonight we gather for a different purpose. Tonight we gather to express gratitude because behind every tax return submitted accurately, behind every customs declaration that is processed correctly, and behind every business that chooses to comply voluntarily lies something profound. Kanike yona inkampani lekoleka umthelo kuleli seyiletheke lihlelo lolusha lelibitwa ngekuthi ngusonzela sikhulume lelicucutela labo labangabhadali umthelo ukuthi basonzele emahhovisini ayoke inkampani lekoleka umthelo kutokhulunyiswana kuze ke kuphume nalo kwelikhambi kuze kutobabeteke umvulo salile emuva ekubhadaleni wona umthelo. Etindzabeni kubika Lawrence Mathonjwa ngisezulwini eHappy Valley. Insha yasenkundleni yaseMbabane West seyikhuthaze ukuthi ikukhuthalele kwenta emakhono njengoba ingatiphilisa ngawo kanti ke lokho kuvele ngendvuna lenkundla emcimbini wekuchudzelana ngetemakhono bobanjelwe kule nkundla embolonjeni.
Inkundla yaseMbabane West ibambisene netinhlangano letitsindzekako etindzabeni tebantfu labasha ibe nemchudzelwano lapho khona insha kanye nesive besichudzelana khona ngakutemakhono. Indvuna yelenkundla umnumzane Khuzulwandle Maziya ithi bayinkundla basabhekene nemsebenti wekusekela insha ngakutemakhono kuze itocubeka itiphilise ngawo. Sibone emathalente ebantfu labasha lamaningi. Nami nje ngimangele ukuthi inkundla yethu inemathalente alafana nalawa. Sibonile ukuthi kungabaphakamisa. Nathi nje siyinkundla sisenemsebenzi wokuthi sibafule labantwana ngoba bakhombisile ukuthi banawo lamakhono. Njengoba utawubona nje siyabhiliva ukuthi ulona lotawina iyomsita naleyo mali ukuthi aphakamise lelo khono lakhe asikagcini lapho-ke sitawafule emakhono siyinkundla. Imbungasi Phelele Mkhonda lesekelo mchudzelwano ngetimali ithi akusibo bonke bantfu labangakhona kutiphilisa njengekucashwa kepha labanye bangatiphilisa ngawo emakhono labawentako. Sidecidile ke siyinkampani ukuthi nathi asiparticipate kule talent show njengoba ubona nje sive singaka sigcwele kuyasikhobisa lokho kuyasijabulisa. Sinale inkolelo yokuthi msakati akusisi sonke lesingaya ku-formal employment labanye bangatiphilisa msakati ngawo emakhono njengoba utawukhumbula itolo besisekela temidlalo temabhola solo sitamabona kubambisa live kubambisa uhulumende ukuthi akusibo bonke uhulumende aba-absorba ngemisebenzi ngoba utawati lokho ukuthi government is the largest employer but angeke asicashe sonke emsakati. Impunga ichubeke yaveta ukuthi tisetinyenti tinhlelo labanato etafuleni letihlose kusita sive ukuthi sikhone kutiphilisa. Siyethembisa msakati lokho ukuthi sinema-programs lesesinawo ehhovisini kuthinta nje nyalo badrute bomake betimakethe sekukhona lihlelo lesesivele sinalo nabo lesilusebentako lelitawusukuma masinyane nyalo nga-August. Sisatawusita msakati la atawufinyelela khona emandla sisatawuchubeka msakati sibonakale sisita eMaswati. Lo mchudzelwano bawunelisasasa lelisetulu njengoba bawungenela ngumeya welidolobha laseMbabane lobikayo tindzabeni tenhlalo eMaswati kubika Xolani Ndwandwe Mahwalala. Inkampani ye-Rainbow General Suppliers iseyiphe bantfwana besikole saseVulamehlo esifundeni saseshiselweni letipho letifaka ekhatsi emajezi kanye nalokunye. Kanti-ke lesikole sibonge kakhulu letipho saveta ukuthi sifike ngesikhathi lesifanele njengoba sekuyisikhathi sasebusika abantwana batofuthumala. Injabulo beyicicima kubo bafundzi labafundza esikoleni lesincane seVulamehlo khona esifundeni saseshiselweni enkundleni yakugeg ngesikhathi batfola tona ke tipho lebetichamuka kuyo inkampani ye-Rainbow General Suppliers and Stationery. Inkampani iphela abafundzi tipho lokufaka ekhatsi tindvukete kutihlobisa lokungito ke titsawulane tinsipho kanye nemarolon. Ayikagcini lapho ke le nkampani ibese-ke ipha abantwana labahluphekile wona ke emajezi esikole kanye nato ke ticatfulo. Umcondzisi wayo inkampani ye-Rainbow Mbongiseni Malinga uchaze injongo lenkulu lebende kutsi babone kukuhle kuyonikela kuso lesikolwa. Isike sing-Rainbow asibuye nakuwe Vulamehlo awumncinyana kube besingabuya sishare lokho lesitakushare nani. Bahambe bantwana baye ekhaya kunesipho lapha batawuhamba bayogeza abantwana babuye esikolweni ba-clean. Umphathi waso sikolo lesincane seVulamehlo ubonge wagangatha kuyo inkampani ye-Rainbow. Indzawo yethu leswele kakhulu nibonile nani ukuthi nole bagcokile kude nalatinyaweni nabona ukuthi bafake emateki asadzabukile amajezi adzabukile. Sibonga nje kakhulu ukuthi abantu bethu bataba bahle kakhulu nebatali ngithemba ukuthi nabo batawufike bajabule babonge kakhulu ukuthi lokho lokwendiwe nge-Rainbow sicela ukuthi achubeke ende nakulabanye angagcini ngaVulamehlo. Kanti-ke bafundzi babeseke bayalulekwa ukuthi kumele batiphathe njani khona-ke esikolweni kuze batobane likusasa lelichakazile. Wena-ke tithathe njengalelo seedling ukhule. The hard things you go through, they make you strong. They make you a root ukuthi uyakhona ukonquer every hard things you go through. But lokumcokwa inhlonipho botishela benu but kuqala emakhaya.
Hloniphe batali benu ngoba ninjena nje ngenxa yabo. Niyatibona ukuthi nibahle. Nonke nigcoke i-uniform nifana nabo bonke labanye abamfana ngenxa yebatali benu. Nabo bothishela nibahloniphe. Kude-ke dokotela lo ngaphuma lana uma ningababhali ma-homework, ningayendi imisebenzi ningadadishi. Lokhu umcokwa uthi ubuke tincwadi takho. Njengoba lenkampani idayisa tona-ke tinvo tesikole lokufaka ikhathi tona-ke tincwadi emabhuku imithanyelo kubala lokumbalo ibese-ke iyachaza ukuthi itimisele-ke kuchubeka nayo kubuyisela kuto-ke tikola letibasekelako etindzabeni ngingilores Mathunjwa ngikugege. Sida kakhulu kuta kulo mshini waka Greenwell lose Dairy Board Building lo wangikhombisa konke kugula lokungekhathi mina ngingakakuchazi. Ngangihlushwa timfinyezi nensinzi kakhulu. Imithi ngayithola khona nyalo senge ngomcemane. Lengifuna kunichazela kona sive sakithi kwekuthi lo mshini lo wenda letimanga letinje ukukhombisa kugula lonako wena ungakasho lutho utholakala la Dairy Board kuphela wawuthola sowungaphandle akusesiwo. Mvivani Biggest Bride 2026 seyifikile mhla ka-23 July Educational Day lapho abafundi badobe banema-Khoisan nama-Bushman kudoba ngo-50 emalangeni nje kuphela umfundi. Ngemgcibelo mhla ka-25 July sengilo lilanga lelikhulu le-Mvivani Biggest Bride lapho kudoba nemidlalo wesibhakela kuchuthelana tishamane tabomake nabobabe. Bakhona abashaveleli basemaveni angaphandle kwakuleli kufaka ekhathi iSouth Africa neMozambique nebashaveleli bakuleli. Ikhona iCaspian imidlalo yebamphana. Inyama yona idobe ibekwe elahleni 180 emalangeni ema-Alibert tickets 200 emalangeni ededeni. Akhona ema-packages lahamba nekwekosa lingashona kuqala i-all night gig 6 to 6 akulalwa eMavuso Trade Center kaManzini. Mvivani Biggest Bride ilethelwa Mphilane Maswati abambisene ne-Mviveni kanye neBaku Robertson. INyuvesi eSwatini Medical Christian University ikhiphe umbiko lophendvula imibuto lebuya kubetindzaba mayelana nemali leyasetshenziswa emkhosini webuganu wa-2026. Le nyuvesi ithi tem sinqumo sekuya kulo mkhosi asithathwanga ngumuntu munye kodwa sathathwa ngumkhandlu wenyuvesi lokunguwona ubuke kuthatha tinqumo. Noma Vice Chancellor Paul Young bekacale waphikisa ukuthi inyuvesi ingayi kulo mkhosi ngokwenkolo yakhe yebuKristu. Umkhandlu wabuyeketa lendzaba wase uncuma ukuthi inyuvesi kufanele idlale indima yayo njengendlela yokuhlonipha amasiko kanye nemihambo yeMaswati. Lo mkhandlu wagcizelela ukuthi tinqumo tawo tiphakeme kunemibono yemuntu munye futhi wathi inyuvesi itawuchubeka nekukhuthata kubumbana kwesive kuhlonipha amasiko kanye nekusebenzisana nato tonke itinhlangothi yeveni. Endzabeni yekusetshenziswa kwemali, inyuvesi iyachaza ukuthi
yonke imali yasetshenziselwa umsebenzi lesemthethweni kuphela, lokufaka ekhathi indzawo yokulala nekudla kwetisebenzi lebetiyomelela inyuvesi yemkhosini kanye nekuthengwa kwebugano njengengcenye yokulandzela yamasiko yesive. Indzawo yokulala beyise Pixpic Hotel lokuyinkampani yahulumende, lokusho ukuthi imali yasebenta ngekhathi kuhulumende. Le nyuvesi iqinisekisa kutinikela kwayo kusebenteni ngalokusebaleni, ngekwethembeka, ngebuholi lobuhle kanye nekuhlonipha yamasiko nemihambo yelive. Umkhosi webugano ngumcimbi lobalulekile ekuhlonipheni imihambo, ubuntu kanye nebunye besive, futhi bakhuthaza sive ukuthi sichubeke sivete imibuto lesinayo nganoma ngabe yini leyendeka enyuvesi. Angiphinze ngabongele ngwane nomuhle ngalokukhethekile ngamukele labo labasanza kuvulela umsakato sichubeke nato ke tindzaba. Sivesa sebuhleni sesibonga sagangatha kiyo indlovukazi yemhlaba lomangcweveza Khosha Butsa ngekukhathalela sive seMaswati kanti ke lo kuvele ngesikhathi lenhlangano yaphila leMaswati vakashela idolobha kuyokhuthatha sive salapha ebuhleni ukuthi sibe ingcenye emicimbi weBiggest Bride otawubanjwa kule nyanga lesedulu. Inhlangano yephilani Maswati lesibonza sakhona kungiyo indlovu yemhlaba indlovukazi Mhlekazi lomangceveza Khosha Wabhuza kubheke ukuthi ibe nawo ke umsebenzi lomkhulukati weMBVN Biggest Bride. Bakaphilani Maswati bavakashelelo nakele dolobha lasebuhleni ngenhloso yakuyucucudela sive sakuleyanzawo ukuthi siungenele lo msebenzi weMBVN Biggest Bride. Kanti labanye bakhonile ukuthi babe sethubeni lekutiwinela tintfo lebedikatse tiwiniswa ngito ke tinkampani nato letisekela iphilane Maswati kulo msebenzi weMBVN Biggest Bride asesibone ukuthi ngabe khambe kanjani. Maswati lamahle sitindile silapseni plaza indzaba lenkulu indzaba lesematheni kangwane jikelele yiMBVN Biggest Bride 25 July unjalo kaMaswati onke amabombo abheke emavuso kamanzini awusilana ku-roadshow ya-MBVN Biggest Bride sihamba nabalingani bethu lana kumnanzi kujeya sihamba nakuno isuphu lihamba phambili kangwane sithi njengena esitolo uthenga minimum of 4 amasuphu kube mnanzi kujeya ubese uyabuyeka iminto okuwinisa ngihamba nespice lesimnanzi saka-Robertson ngihamba na-Better Vite ngihamba na-Standard Bank phoko phela ngihamba na ekhaya funeral services ngihamba nelukhothe lithalisile lemnanzi superior men's meal indlela yonke yebo ke Maswati lamahle sondelani kuthine nizoyizwela kahle MBVN Biggest Bride. Okay, in, out, in, out, out. Kakhulu ehlelo lamhlekazi kaphilani Maswati. Bonga kakhulu ebukhosini bethu bakangwane. Lo mcimbi weMBVN Biggest Bride kubheke ukuthi ubanjwe mhla tinge-25 kulesetulu 25 July nginohlahla Twilight in-70 channel eMaswati ebuhleni. Libandla le-Love of God Assemblies libungade iminyaka lesihlanu sukela labungula noma ke lasungulwa kanti ke libandla libambe tinkonzo letihlose kukhuthaza labazana ukuthi basekele umcondvo waNkulunkulu ngaleli bandla. Libandla le-Love of God Assemblies eNgwane Park lihlanganise baholi baleli bandla kuthi bacijisa kabanti mayelana netindlela tebuholi basahola libandla. Umfundisi Bendobe wolichamukisa eveni laseNingizimu Afrika lobeka sikhulumi kuleti nkonzo uthi bazalwane badlala indzima lebanti kuhambisa umcondvo waNkulunkulu kubantu. We have been looking at the local church vision and the role that the settlement of the house
church members or believers can play in partnering together to fulfill this vision. You have the set man, the vision bearer, the one who receives a vision from God, but he cannot fulfill this vision alone. His responsibility is to cast vision and share it with the believers so that the believers can buy into the vision and make it their own. Amongst the believers, once they own the vision, you have those who are vision runners. The Bible says, write down the vision so that he may run who reads it. Umpostoli Khoza lo ngumholi waleli bandla uthi etindzabeni tekuhlukubetana lesetikhona emabandleni libandla kudzinga ukuthi lithathe indzawo yalo. Kulelo hlangothi lelo kude nakunye lesithi capha ngako ngaloko ikakhulu selibandla silimele sithinzekile. Konje lesikushoko ukuthi libandla laNkulunkulu kalisukume lithatha indzawo yalo. Kwecala alitikhulumise tindzaba tonke natona tekuhlukubetana atikhulunyiswe ekhathe ebandleni. Awube khona umthandazo ekhathe ebandleni kukhulekela tindzaba tabo gender based violence lesitibona kutendeka imihla nemalanga. Kodwa kakhulu akuhlonyiswe baholi nema leaders ukuthi ufuna kwentiweni nangabe sesisonveni. Itsini injongo yaNkulunkulu yelibandla lokilo nentani as the Church of the Living God ngoba lokho ngiko lokutabe sekuyasaligna sibuye kule purpose nentsandvo yaNkulunkulu. Kanti letinkonzo tiyachubeka kuyoze kube lilanga lana lisonto etindzabeni temsakato channel eMaswati kubika Xolani Ndwandwe eNgwane Park kaManzini. Umdlali welicembu leMamelodi Sundowns lophindze abe ngumdlali welive laseNingizimu Afrika Jayden Adams akasekho emhlabeni kanti-ke tindzaba tekushona kwakhe Adams tivakele ngetithuba tasemini elangeni lanamuhla. Jayden Adams lebekagijima iqenjini leMamelodi Sundowns adlala khona-ke emkhathini aphindze adlala nakilo-ke likhethelo lelive laseNingizimu Afrika usishiyile emhlabeni. Lokhu-ke kuvele kulo-ke liphephandzaba lesokha laduma lamuhla ngato-ke titfuba tasemini. Adams ubuya komelela lona-ke live laseNingizimu Afrika kuyo-ke indzebe yemhlaba ebeyidlalelwa khona-ke eveni laseCanada, Mexico kanye-ke naseMelika. Adams usishiye emhlabeni saneminyaka lengama-25 kanti-ke imitfombo yebetindzaba khona eveni laseNingizimu Afrika isengakaveti yona-ke imbangela yokushona kwakhe. Kanti-ke sive saseNingizimu Afrika sesivele-ke sicalile kulila ngakwekushona kwalomdlali kufa ekhathi yena-ke mengameli welive laseNingizimu Afrika kube nguye-ke umceceshi wakhe lebekamceceshi ecenjini leMamelodi Sundowns nalabanye-ke labambalwa. Kanti-ke nayo-ke indlungulu yebhola emhlabeni ililile-ke ngako-ke kushona kwakhe lomdlali yaphindze yaveta ukuthi emidlalweni-ke yanamuhla itoba khona-ke i-moments of silence kukhunjulwe yena lomdlali. Etindzabeni kubika Lawrence Mathunjwa ngisembabane. Inca yaso kesikhatsini lebenkosi lenhle sitawuthi gucisa tindzaba takusihlwa kepha singati gucisi ngalokugcwele asibukele leto letihambe embili langeni lanamuhla. Lizinyane umvane Nkosi Mcwasho sewudumisele eMaswati labe ingcenye yohambo lolisuka ehekeni emathamo luye emkhuzweni. Kanti indvuna yelitiko letemavu umhlonishane Ruckenbird uthi luhlelo lwasonzela sikhulumo loluchushwa inkapande egoleka umthelo kuleli lidlala lichaza lelibande kufundziseni sive ukuthi sikhokhe umthelo. Umdlali welicembu leMamelodi Sundowns kanye nelikhethelo lelisive laseNingizimu Afrika Jayden Adams akasekho emhlabeni. Awungaleto-ke nindeme Nkosi lenhle sitawuthi gucisa tindzaba takusihlwa losakufisela kubuka lokuhle etinhlelweni temsakato tawulandzela nguye-ke Xolani wakwaNdwandwe ube nobusuku lobuhle.